Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Pertanyaan lu ngabiya kiban cara urang jamun geuing badat ke Allah. Tegolomna Nabi Muhammad. Sedangkan perintah geyo sama yang pertama ba Nabi Muhammad. Yang limang watai yang lagi gedanya watungku yang ba Nabi Muhammad. Tapi segolom truk Nabi Muhammad sembahyang ka wajib. Saboh Nabi tidro Nabi nejuk li Allah saboh watai. Lagi Nabi Musa nyan ganyan na uro tiba Nabi Musa uro lagi menyebab tanya uro Jumat Nabi Musa uro Sabtu Nabi Isa na uro dro ge urangnya awak umat Nasrani uro Minggu itanya uro Jumat nyan le urangnya na aturan Allah Taala ba uro Minggu hanya tebih ge yo ibadat na aturan awai-awai tegolomnya abia menyatanya hai daja udaya ahli mana urun si danyo ke patha danyo but aja lo mudaya kibanya bia hai ja ju nyang katanya matlung engkong kon buat na ne mien idayang abia long hai ku ja le udaya tapi mangan ya ku yo ja tapi kibang ku begodnya long hai ku ja le hai ane mutua menyemangan ya kata ke yo ja udaya mentang ke kirimpeng ja ane mutua ya buat wajib mentamah berat wajib lagi yo lima ke yo layang telop susah kulung biar truk daya hai kudang li kapu tenang mak ngan ya hanak mutuah ke bahagia oleh Allah dunia akhirat urang petenang mak petenang ya insyaallah ge mulia oleh Allah baik di dunia dan di akhirat tabah susah nyantiat insyaallah tingah watai karayu kata kemuliaannya ada jeut bumaya telop nyan ban kira-kira watai ka berhasil getanyo geberi oleh Allah